Ni amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko igisirikare cya M23 Alliance Fleuve Congo ndetse n'igisirikare cya Twirwaneho MRDP bongeye gukora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu byongeye kuba bibi cyane muri Plaine de Ruzizi ndetse na bya bice M23 yari yaramaze kurekura bitewe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Washington. General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga afata umwanzuro wo gusubiza izi ngabo inyuma. Kuri ubu ngubu rero byamaze kurangira intare za Sarambwe ndetse na Twirwaneho bamaze kongera gufatikanya. M23 yongeye kwigarurira bimwe mu bice binini cyane nyuma yuko habaye imirwano ikomeye cyane n'ingabo z'abarundi ndetse biza kurangira intare za Sarambwe zongeye kumanika idarapo. Ndakubwira byinshi cyane mu bijyanye na Plaine de Ruzizi kugeza kuri ubu ngubu ndagusobanurira iby'imirwano yahabereye n'icyo yari igamije, ariko kandi uribaza impamvu Twirwaneho yongeye kwisanga muri iyi mirwano ikamanuka hakurya ndetse igaturuka Minembwe ikamanuka hafi na Plaine. Ibintu benshi batunguwe no kubona izi ngabo za Twirwaneho zifite courage zidasanzwe. Ese byagenze gute? Target ni iyi, ibi ndabikubwira. Nenda kujyana muri Kivu y'Amajyaruguru nyine nanone ubwo ndavuga za Masisi na Rubaya neza ndakubwira byinshi cyane mu bitero bikomeye cyane by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byakomeje kugenda byerekeza ku birindiro by'ingabo za AFC M23, icyaje gutuma M23 iza kubatega ikimeze nk'ambusha, ariko cyaje gupfa birangira haguyemo umukoroneri umwe mu gisirikare cya Leta ya Congo nk'uko byagaragaye. Abandi bemeza neza ko M23 hano yabatsinze icy'umutwe mu buryo budasubirwaho, ariko kandi ntabwo naza kuva muri izi nkuru nakubwiye ibikomeye cyane biri kuvugwa muri Leta y'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu. Ibintu ntabwo byoroshye kuri General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ntabwo yorohewe muri aya makuru. Ndakubwira byinshi cyane. Ikaze rero ngusobanurire byinshi cyane mu bigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nta gahenge, imirwano yo irakomeje. Imirwano ikomeje kubera mu bice bitandukanye Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga ibice bitandukanye bya Minembwe ndetse Mikenke, ibice bitandukanye bya Poezero werekeza hafi n'umujyi wa Uvira, ibice bitandukanye kandi bya Plaine de Ruzizi, Kabunambo, Bijombo. Nubwo M23 aha yaharekuye ariko hongeye kugaragara imirwano ikomeye cyane, ariko kandi reka bariho duhera mbere yuko twerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru aho za Masisi ndetse no mu bice nka za Rubaya. Aha muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kubera imirwano ikomeye cyane, kurasana gukomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Congo gifatikanyije n'abarundi. Uribaza ngo byagenze bite kugira ngo M23 ize gufata umwanzuro wo kugaruka inyuma mu bice yari yarekuye kubera agahenge k'imirwano yari isabwe gutanga ndetse ngo hubahirizwe amasezerano ya Washington. Ibi rero nyuma yo gusanga igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze igenzura ndetse binyuze no mu bandi bafashije iki gisirikare cya Leta ya Congo mu gusinya ari amasezerano ya Washington, baza gusanga Leta ya Tshisekedi itarigeze yubahiriza ingingo n'imwe mu masezerano yasinyiwe i Washington, mu gihe M23 nibura 85% by'ibyo yasabwe kubahiriza yabikoze ndetse inemera kuva mu bice yari yarigaruriye nta gitutu nta masasa avuze. Ibi rero nibyo byatumye M23 ikimara kubona raporo igaragaza neza ko Tshisekedi atigeze yubahiriza na gito mu masezerano, yahise ifata umwanzuro wo kugaruka, ariko igaruka ihonyora iribata muri rusange nk'uko ngiye kubikubwira byamaze kugenda hano muri Plaine de Ruzizi. Imirwano ikomeye cyane igisirikare cya Leta ya Congo cyahanganyemo na M23 yari irimo ikora recovery igaruka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za Leta ya Congo zabonye M23 ifite defense ikomeye cyane, iri kwa advancinga izibasanga ku bitwaro biremereye cyane, isa naho iri kurimbura neza. Abasirikare bahita bafata umwanzuro wo kudahangana n'intare za Sarambwe, dore ko byasaga naho kubahagarika byari bigoye, dore ko bisa nkaho ingabo za Leta y'Abarundi zagerageje kubanza resista, nuko zumva amasasu menshi cyane ya Twirwaneho arimo aramanuka, icyatumye n'abarundi baza guhita bava muri iyi mirwano birukankira mu mujyi wa Uvira. Biravugwa neza ko M23 yamaze kohereza abandi basirikare hano muri ibi bice, ndetse abasirikare bisa nkaho bafite intwaro ziremereye cyane. Amasezerano yananiwe kubahirizwa ibijyanye n'amahoro, ubu rero hongeye gusubiraho ikijyanye n'umututu w'imbunda, ibisasu biremereye cyane. Biravuga abarundi nyuma yuko bari bamaze iminsi babona agahenge muri ibi bice, basa naho bongeye kubona ko
ibintu bitoroshye cyane. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo gifite ubushobozi bwo kuba cyarinda Plaine d'Or zizi nk'uko mu 23 yari yarabikoze, maze iki gisirikare kikajya gihora kihagaba ibitero bigamije kuyihakura, ariko bikaza kugorana. Ariko intare za Sarambwe nk'abahahoze ndetse baturuka inyuma bafite uburyo bwinshi cyane babikozemo, maze biza gutuma izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, dore ko na wazarindo zari muri ibice, aba bose birukansa amasigamana, ntabwo bashatse guhangana nk'uko byari bisanzwe, ahubwo bisa nk'aho batunguwe ndetse baza kubona ko ibintu bitakiri bya bindi. Aha rero niho nkubwira neza ko intare za Sarambwe zirimo zisubirana ibice byazo, ndetse atari ibice gusa agomba guhita hafatwa n'ibindi nk'uko hakomeje kugenda hagaragara kwa divansinga gukomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko hariya neza muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ndavuga hariya hitwa za Gatoyi, neza ibice bitandukanye za Bukinanyana, hongeye kubera imirwano hani muri Masisi, imirwano ikomeye cyane yaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gitakaza umwe mu bakoloneli bakomeye muri iki gisirikare. Ni imirwano bivugwa neza ko mu 23 yategereje gutega ambush ikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo, ariko biza kurangira ambush imeze nk'ipfuba. Itsinda rikomeye cyane ry'abahibu ry'igisirikare cya leta ya Kongo, iyi ni Special Force, yaje gufata umwanzuro wo gushyira abasore imbere bagomba kugenda bashaka inzira basa naho bategura imitego. Ibyaje gutuma bategura imitego mu 23 yari yabateza, ariko biza kurangira n'ubundi baguye mu mutego wa nyuma wahitanye umwe mu bakoloneli mu gisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza kuri 23 isa naho yishimiye urupfu rw'umugabo, nubwo imirwano yo igikomeje, kuko ibyari byatezwe abasirikare ntabwo byabashije kubaturikana mu buryo bwa nyabwo. Haravugwa byinshi cyane mu bijyanye n'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo muri bice basa n'amaze kugenda bananirwa ndetse bagaragaza intege nkeya, mu gihe bakomeza gupushingwa kugira ngo bafate ibice maze babone uko bazamuka Rubaya mu Birombe, ndetse imirwano yamaze kwimukira mu birometero hafi 40 kure y'Ibirombe ndetse n'isantere ya Rubaya nk'uko bigaragara. Igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze gutuma uyu mugabo yicara akitekerezaho, agakora inama by'umwihariko n'inzego za gisirikare ndetse n'abafata ibyemezo muri iyi guverinoma ya Kinshasa. Ubu tuvugana nyuma y'igitutu gikomeye cyane Amerika imushinja kwica ndetse no kwangiza amasezerano ya Washington, ndetse no kudatera intambwe igamije kugarura amahoro mu biganiro byagiye bikorwa na AFC 23. Ubu tuvugana Tshisekedi yamaze guca bugufi yemera kwirengagiza inama yagirwaga na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyanecyubahiro Evariste Ndayishimiye, wakomeje kumusaba ko yakomeza kwihagararaho ndetse ngo bagakomeza gukukuza bakareba ko 23 bayitsintsura, ndetse byaje kubananira ndetse bikomeza kuba gateranzamba ka nyina wa nzamba. 23 ikomeza kwa divansinga, ariko ingabo z'u Burundi zipfa, iza Kongo zikora withdraw nazo zirukanka amasigamana. 23 ira divansinga ndetse ikomeza kubafatana ibindi bice kugeza na n'ubu. Icyari gihari rero nyuma yo kubona neza ko bisa naho bitagishobotse, uyu muyobozi w'u Burundi, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine Evariste Ndayishimiye, General Neva nk'uko nawe yiyita, yakomeje kugenda abwira perezida w'igihugu cya Kongo ko noneho babona ko wa mutwe wa 23 uko bawutekerezaga atakiri ko umeze, ndetse atari kumeze kuko wakomeje kubananiza akawa mugani, ndetse bisa nkaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitutu cyayo cyamaze gukora. Kugeza kuri ubu Tshisekedi yamaze kwemera ibijyanye na 23 kuba yaba yahabwa ibice byayo ikigenga, maze igatanga amahoro kuri leta ya Tshisekedi, maze Tshisekedi abaturage bari mu bice bye bamugirira icyizere bakongera kumutora, tamugirira icyizere bagatora undi nawe akaba yabayobora muri iki gihugu cya DRC cyangwa se RDC nk'uko bivugwa, iki gihugu nyine cya Kongo. Ubu tuvugana Tshisekedi yamaze gusa naho yakemera ko 23 yagira ya leta yayo, nk'uko bamwe bagiye bavuga ko ari Kivu Republic, abandi bati ni Volcano Republic. Ibyo byose bikomeza kugenda abivugwa ndetse binagarukwaho. Namakuru rero agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kera kabaye ndetse na Tshisekedi nyine bamaze kumva iyi filozofi, ariko benshi bavuga ko iyi filozofi batayumvisha ubwabo, bayumvishijwe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amakuru abivuga. Amakuru aragaragaza neza ko perezida Tshisekedi nyine yamaze gushya ubwoba, ndetse nyuma yo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari imaje kumushyiraho kese ziremereye cyane zirimo zo kwangiza amasezerano ya Washington nkana akayangiza abishaka, ndetse agakomeza kugenda akora
gukora ibimeze nk'aho ari lobbying, akomeza kugenda ashaka abandi navuga ko bashaka ko mufasha mu ntambara yirukansa ibihugu bitandukanye. Gusa nta musaruro byigeze bitanga, bisa nk'aho ibi bihugu byagiye bireba amasezerano yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikagaragara neza ko Amerika yazabafata nk'abagambanyi muri iyi diri. Ubu tuvugana rero Amerika gushyira igitutu kuri Tshisekedi ndetse ni leta ye ya Kinshasa, bivugwa neza ko aribyo byatumye bemera, ariko batemeye nk'uko benshi bari kubivuga. Tshisekedi ubundi ubusanzwe avuga ibintu bugacya bihindura, ariko hano ngo yemeye ndetse atemeye, ndetse asabwa no kugira ibyo yuzuza kugira ngo ibi bikomeze kugenda bijya mu buryo. Ibi kandi yabishinjwe nyuma yo kuma 23 yakoze ibyo yasabwaga byo kuva mu bice bimwe na bimwe yasabwe kugira ngo amasezerano yubahirizwe. Ariko Tshisekedi nyuma yuko yakomeje kugenda avunira ibiti mu matwi, kuri ubu ngubu yamaze kwemera ko 23 yahabwa ibice byayo, maze na Tshisekedi akagumana amahoro ye, maze hakazacungwa ahubwo wakendereza undi, kuko yabarenze ku mategeko n'amabwiriza agenga imipaka y'ibihugu, ndetse yafatwa nk'uwavongereye ubusugire bw'ikindi gihugu. Ubwo tuvugana rero birumvikana neza ko abaturage batuye mu gice 23 yaharaniye, ndetse harimo n'uduce tumwe na tumwe itarabasha kwisubiza, ariko igomba guhita ifata cyangwa se ikadusubiramo hatabaye imirwano bitewe n'amategeko yamaze gushyirwaho, nk'uko hari uduce yagiye irekura itarwanyijwe ngo itsindwe, ndetse nk'umujyi wa Uvira yaharekuye ku bushake, ndetse n'ibice biwukikije bya Sange, Bijombo, Kabunambo ndetse na Plaine de Ruzizi. Ubu tuvugana rero hashobora gusubizwamo 23 mu buryo butayigoye. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane mu bijyanye n'ibi bibazo, aho Tshisekedi yabyemeye, ariko bamwe mu basirikare bakomakomeye bakomeje kumubwira neza ko natanga ibi bice bizaba bisa nkaho Kongo itagifite agaciro, kuko ibirombe byinshi berereye mu bice bya Rubaya, kandi ibice bifitwe na 23, kuvuga ko Tshisekedi ndetse n'abakomezaga kugenda bamwereka ko bari kumwe batazabikora, ahubwo bazisunga 23 kugira ngo bakomeze kugenda babyaza agaciro ibi birombe bya Koruta ndetse n'andi mabuye y'agaciro yiganje mu bice bya Rubaya. Gusa Tshisekedi we ababwira neza ko kugira amahoro ahinde, n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini kandi bufite iby'agaciro byinshi. Ibice bya Rubaya sibyo bibarizwamo amabuye y'agaciro gusa, ko bakomeza gukorana n'izindi kompanyi zikomeye z'Ubushinwa ndetse n'abandi, bagakomeza gucukura amabuye y'agaciro mu bindi bice, maze bakaza guha amahoro 23. Ariko nanone kugira ngo barebe ko bwacya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo yabyinjiyemo ubushobora kwisanga washyiriweho na sanctions mbi cyane, ibihano bishobora kuza kugiraho ingaruka. Ubu tuvugana izi process zamaze kuba zirodinga, ndetse benshi baravuga neza ko iyi ari inkuru ishobora kuza gushimisha bamwe mu baturage bavuye mu bice bya Masisi, mu Birere, Goma, ibice bya Minembwe na biriya bice byose bya Kivu zombi, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, bashobora kukongera kugaruka iwabo ndetse bagasubira mu byabo, nyuma y'uko Tshisekedi yamaze gutsindwa mu bya politiki, dore ko urugamba rwo rwamunaniye rugikubita. Leta y'u Burundi yamaze gufatirwa ibyemezo bikakaye cyane nyuma yo kohereza ndetse ikarunda umubare munini cyane w'abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane, aho ingabo z'Abarundi zabaye nyinshi kugeza ubwo zitangiye kwisanga mu bikorwa by'urugomo, ubwicanyi, zifatikanyije na wazalendo n'ingabo za Kongo. Abatuye Minembwe na Mikenke nibo babigusobanurira urupfu bari kwicwa n'amadrones ahagaririwe n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Ibi kandi bikaba bidakozwe uyu munsi kuko bimaze igihe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugenda ishyirwa ku gitutu n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Kuri ubu Donald J. Trump, perezida w'iki gihugu cya Amerika, asa naho yamaze gutsikamira ku buryo bukomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ku kijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bw'u Burundi ndetse n'imikoranire ye na Tshisekedi. Bisa nkaho bahuje umugambi wo kurimbura ubwoko bumwe bw'abanyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kivu zombi, ibice bisanzwe muri ubu biri gukontororwa na 23 hafi 80%. Kubwira byinshi cyane kubibaye kuri perezida w'u Burundi. Ubu ngubu amaze kuba yanasinyira ibyo yasinye atanabyemera neza, ariko bitewe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe umwanzuro wo gushyiraho umukono.
nanone kandi ibintu ntabwo byoroshye cyane ku butaka bwa Kongo. M23 yamaze kongera kumenyesha Tshisekedi ko ibyo bari kuvuga ko bagerageje kuba barimbura FDLR ari ibihuha. M23 yahise ifata umwanzuro, ibikoresho karabutaka, abasirikare biganjemo abakomando paka bati iyi FDLR turayirandurana n'imizi, ubwo byabananiye turagirana warikare. Ibintu birakomeye. FDLR ishobora kuba igiye gucanwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugenda kikingira ikibaba. Yes, nibyo n'izindi nkuru zigezweho nyinshi cyane ziri kugenda zivugwa, turazinyuramo twihuta, ariko reka tubanze tukubwire iyi nkuru ikomeye cyane ijyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze gushyira umukono neza ku byo benshi bavuga neza ko atemeraga ndetse atabyizeraga, ariko biza kurangira igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimukoresheje ibyo navuga neza ko atifuza. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu, nyuma y'amakosa yakoze nyamara we ntiyemere ko ari amakosa, bamwe bo mu gisirikare cy'u Burundi bakagenda bamwibutsa neza ko ari amakosa akomeye cyane yakoze yo kumarira ingabo zabo ku butaka bwa Kongo. Ibi akabikora nta yindi nyungu afite uretse ubushuti n'umubano afitanye na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Kuri ubu rero kandi bikaza kuba byaragaragayemo deal zikomeye cyane z'amafaranga bitewe kandi n'ubushuti. Abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi bavuga ko nta nyungu yigeze iva mu kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo bigeze babona. Nuko kandi inzego za gisirikare muri FDNB nazo ntabwo zigeze zigira impinduka mu gihe umukuru w'igihugu we bavuga ko yagiye yakira akayabo k'amadolari, amazahabu yaje mu bihe bitandukanye mu maboxi ndetse bakayabonesha amaso yabo. Ibi byose bakavuga neza ko byabaye nko kwigwizaho imitungo, ariko kandi akabikoresha inyungu z'igisirikare cy'igihugu. Ibintu byarakaje bamwe mu basirikare bakomakomeye ku butaka bw'u Burundi, kugeza ubwo bamwe bafashe imyanzuro yo gutangira kugerageza kubirindura uyu mukuru w'igihugu bakamutembagaza ku butegetsi. Ni inkuru rero zisobanura byinshi cyane zikomeje kugenda zivugwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutegeka igihugu cy'u Burundi ko kigomba gukura abasirikare bacyo ku butaka bwa Kongo mu bice byose, by'umwihariko ibyihutirwa Kivu y'Amajyepfo. Ibice bitandukanye birimo ingabo z'u Burundi ni byinshi mu mujyi wa Uvira. Ni Abarundi gusa, abadede barahuzuye Mikenke, doreho ko bahirukanywe mu minsi ishize, ariko mu nkengero zaho barahari. Ibice za Puezero, Plene d'Or zizaho M23 yarekuye Bijombo, Kabunambo, ibice byinshi na Sange. Abarundi barahabarizwa no ku mupaka. Bisa nkaho rero iki cyemezo u Burundi bwamaze kugisinyira ariko butabyifuza, ariko nanone Abarundi bakibaza niba koko birangiye gutyo ingabo zabo zimaze kuba zitikirira kuri ubutaka bwa Kongo, maze bakaba bacyuye abasigaye nkaho nta cyabaye. Imirambo, dore ko bavuga neza ko abatuye za Mikenke na Minembwe bakibona imirambo y'ingabo z'Abarundi yashengukiye ku gasozi nyuma y'imirwano ikomeye cyane yagiye bahuza na Twirwaneho ndetse ikabahuza n'igisirikare cya M23 muri rusange. Ibintu ntabwo byoroshye namba, ibintu bisa naho bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Igisirikare cya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza ko kitishoboye ubwacyo ndetse cyagiye kigirwa n'aba baterankunga bagiye baza kuri ubutaka mu bihe bitandukanye, aho benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo kitaza kugira abacancuro n'ibihugu bitandukanye, u Burundi na Tanzania, igihugu nka Angola na Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu byagiye bitanga umusada mu buryo buri indiregite ntibyohereza abasirikare. Benshi bemeza neza ko M23 iba yaramaze no kwifatira Kinshasa mu buryo butanayigoye cyane. Kuri ubu rero u Burundi busabwe ikintu gisa naho kiri buze gukomerera perezida w'igihugu cy'u Burundi bitewe n'inyungu yarafite muri iyi mirwano muri rusange.
2023 yamaze kuzana drones nshya zimeze nk'amarobo zavuye mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko byamaze kugenda byemezwa. Drone bivugwa neza ko zatangiye ndetse gukoreshwa mu bice bitandukanye, ni ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Benshi baremeza neza ko ari drone zigera kuri enye, zimwe ziri mu bice bya Kivu y'Amajyepfo hano neza mu nkengero za Uvira uzamuka ugana za Pwezero, izindi ziherereye mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru hariya za Masisi, indiri hafi neza na Minova nk'uko ababibonye babitangaza. Ni ikintu giteye ubwoba cyane, benshi baribaza uko izi drone ziri gukora kuko zifite ubushobozi bwo kudetekitinga igisasu cyangwa se ubundi buryo busa naho ari uburyo bwo kudetekitinga ubwirinzi cyangwa se interceptor, zisa nkaho zikora mu buryo bwo kwirinda kuba haraswa mu gace nibura muri metero 200 zegereyemo. Benshi bavuga neza ko iyi robo ari ibiriho izi drone. Namakuru asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'uburyo budasanzwe izi drone zigera kuri 23 yazanye, ariko benshi batangiye gutazira akazina kuko ngo zifiteho ikimeze nk'amarobo. Ibi nibyo tugiye kuganiraho, wumva ubwoba bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugira nyuma y'uko 23 yamaze gushyiraho uburyo bwo guhemba abasirikare bayo, mu gihe benshi bari bazi neza ko 23 umutwe w'inyeshyamba ushobora kuzima igihe icyo ari cyo cyose. Ubu tuvugana umutwe wa Alliance Fleuve Congo, abakozi bawo bose nyuma y'uko 23 maze kwiyoruganiza bafite uburyo bwo guhemba ndetse bigendeye ku mapeti yabo, bagahembwa umushahara ndetse bakaba bari bamaze igihe kirenga umwaka hafi 2 barafashe umujyi wa Goma, umwaka n'amezi 2 ndetse n'ibindi bice bahereyemo nta mushahara wari uhari ndetse nta n'ikimeze nk'ishimwe kwari ugukora barwanira ubuzima bwabo ndetse no kurokora abaturage. Ibi rero nyuma yo kubashyiraho umushahara haje ibindi bishya, tekinoloji ikomeye cyane ku rugamba. Benshi bemeza neza ko ubu tuvugana perezida w'u Burundi nawe yamaze gushya ubwoba, ingabo za leta ya Kongo FARDC zo sinakubwira. Amakuru ariko benshi bemeza neza ko ubu kugeza ubu ngubu ibintu biri kuba nkaho ari bishya cyane, turi buyakubwire. Reka none tukubwire ko turi bukugezeho inkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa ku butaka bw'u Burundi mu ishyamba rya Kibira. Ishyamba bizwi neza ko ribarizwamo umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, ariko akaba ari umutwe uri mu gice kimwe ndetse akaba ari ikindi gice kuko iri shyamba ari rinini cyane. Igice gikorerwamo imyitozo n'ingabo z'abarundi cyamaze guterwa ku buryo benshi bemeza neza ko kugeza ubu ngubu izi ngabo z'abarundi bisa nkaho zamaze guhahamurwa ndetse na Red Tabara, nubwo bamwe batangiye kubyegeka kuri 23 ariko hakibazwa uko yabigeze muri iri shyamba. Ibi byose biri kuvugwa, abarundi basanzwe mu myitozo ndetse n'aba instructor babo ababakoreshaga imyitozo ya gisirikare. Bivugwa neza ko hamaze gupfa umubare munini cyane nyuma yo gutungurwa bakarasirwa muri iri shyamba bakagerageza kwirukanka amasigamana y'aba banyeshuri n'ababigishaga, bose bakaza gutorongera bagatatana ndetse bakagenda bagwa mu mitego y'izi nyeshyamba nk'uko bitangazwa. Yes, nibyo ni inkuru zisobanura neza ko igisirikare cya 23 cyamaze kubigeraho. Nibyo koko confirmed igisirikare cya 23 na drone enye karahabutaka. Drone zisa naho ari drone mbi cyane mu bijyanye n'urugamba, kuzihanura bisaba imbaraga zidasanzwe, zifite uburyo bushya, zisa naho zihangana n'ubwirinzi bw'ikirere bw'uwo zari zije gutera, kuko bivugwa neza ko iyo zisanze ubwirinzi bufite imbaraga zikomeye cyane, zifite ubushobozi bwo kongera gukata zikagaruka, cyangwa se zikaba zifite ubushobozi bwo guhangana n'ubu bwirinzi bw'ikirere kugeza ubwo zirekuriyemo igisasu kandi kikagera ku ntego. Ni drone bamwe batangiye kugendera ku byo zihagazeho, bakemeza neza ko ngo zishobora kuba ngo zifite ibimeze nk'amarobo, ariko benshi dusobanuza bavuze neza ko ari drone zifite icyo twakita nkaho ari amaguru cyangwa se ikintu zigomba guhagarikwaho nyuma y'uko zimaze kuba zahabwa coordinate maze zikaza kuba zagurutswa. Bivugwa neza ko abazibonye rero hariho bahereye bavuga neza ko ari amarobo 23 yazanye, ariko mu by'ukuri ni drone ariko zifite ngo ikoranabuhanga ridasanzwe ziturutse mu gihugu cy'Ubushinwa. Kugeza kuri ubu rero benshi baremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisa naho cyagize ubwoba ku buryo 23 igitangira kwifashisha izi drone. Benshi bavuga
bivuga neza ko zahise zinashyirwa mu bice byose uko ari enye, ebyiri muri Kivu y'Amajyepfo izindi ebyiri muri Kivu y'Amajyaruguru, ni ukuvuga ebyiri ziri mu bice bihera mu mujyi wa Goma uzamuka za Minova na Sake uzamuka ugana za Masisi, izindi ebyiri ziri hano mu bice bya hafi n'umujyi wa Uvira za Pwezero, ndetse bikavugwa neza ko izi drone zitangira gukoreshwa, nubwo hari abavuga neza ko arizo zabashije guhuba zarasa mu bice birimo ingabo z'abarundi ku munsi w'ejo, ariko benshi bemeza neza ko ingabo z'abarundi zagabweho igitero mu buryo busanzwe hatifashishijwe izi drone. Izi drone rero bivugwa neza ko mu 23 ifite abasore bafite ubuhanga budasanzwe mu gukoresha izi drone, ndetse bamaze igihe kinini cyane babyihuguramo. Ibi rero bikemezwa neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gushya ubwoba mu gihe cyo kiba gicungiye ku bacancuro kugira ngo izi drone zabo zize kuba zahagurutswa. Ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kiticaye gikomeje kugenda cyegeranya imbaraga. Benshi bari kwibaza uko iyi ntambara yamaze kuza mu ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho rikomeye cyane iri buze kugenda ku mpande zombi. Bamwe baravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyatangiye gushaka bimwe mu bikoresho byo guhangana n'izi drone, ariko benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kuba cyatanga komande z'ibindi bikoresho nyuma y'uko bivugwa neza ko n'ibyoherejwe bitageze kuri ubu butaka neza, bitewe n'uko byagiye byitambikwa na M23 ndetse n'abandi bari bafitemo inyungu zo kubinyuruza ndetse no kuba bigambanira ibyagiye binyuzwa ku butaka bw'u Burundi nabyo hakagera mbarwa. Ibi byose biravugwa neza ko Tshisekedi ari gutegura indi bije yo kugura ibikoresho, nyamara bamwe bakavuga neza ko ibikoresho bizajya kumugeraho bisa nk'aho M23 yamaze kumutorongeza. Intwaro z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo zari ziherereye ahangaha ku butaka bwa Kongo neza neza hafi n'umujyi wa Uvira, ahari ububiko bukomeye bw'intwaro zavagamo izerekeza Irundu, Mikenke, Gakenke n'utundi duce dutandukanye bari kugabamo ibitero, ndetse bivugwa neza ko intwaro nkeya zari zapanzwe koherezwa mu bice bya Mitamba nazo zafatiranywe zigahita zitwikwana n'izi mu gihe zari zitaroherezwa. Ibi byose biragira ingaruka zikomeye cyane ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bigaragara, ndetse na koalisiyo ikomeye cyane y'aba basirikare. Ubu tuvugana harasa n'ahari ubwira kabiri icuraburindi rikomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutaretse n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyuma y'itwikwa ry'intwaro zirimo tanka z'intambara, ibi bimodoka binini by'intambara bya burende nk'uko bamwe mu byita, akazamo intwaro ziremereye cyane, imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ibi bimodoka biba bifite ikimeze nk'agatanka hejuru kirekura amakompora aremereye cyane. Ibi nabyo byatwitswe, imbunda zirimo za 12 ndetse na K47, intwaro nyinshi cyane zamaze gutwikirwa ahangaha nyuma y'igitero gikomeye cyane. 23 ifatikanyije na twirwanaho bamaze kwerekeza ku birindiro cyangwa se ku biko bw'ingabo bw'intwaro z'ingabo za leta ya Kongo, maze biza kurangira zibaye umuyonga. Ubu tuvugana haravugwa ikimeze nk'ikubitwa ry'inkuba mu gisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Kongo. Ubu bubiko bw'intwaro busa naho bwari bufashe runini, ariko se biraza kugenda gute? Biraza kwegekwa kurinde ko ibintu bibaye bibi cyane. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse nabo bafatikanya basa n'abamaze kwikorera amaboko bikoreye amaboko. mu bigenze gute? Nuko ibyo bari kwifashisha mu rugamba bisa naho byamaze gutwikwa, uretse intwaro nkeya nazo ziganje mu intoya abasirikare bari ku burinzi bari bafite mbere yuko uru rugamba ruza kuba, ndetse bivugwa neza ko abari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba intwaro bari bafite arizo zonyine aba basirikare basigaranye zidashobora no guhangana nibura n'amasaha 3 ku rugamba. Ibi biraha amahirwe ndetse avantage ikomeye cyane ku gisirikare cya M23 ikomeje kugenda yesurana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta ya Kongo na koalisiyo yose izifasha.
ubu tuvugana aba wazalendo bo basa n'aho batakiri kubarizwa muri iyi mirwano ku mbunda zabo za AK47. ubu tuvugana bamaze kwigerera mu bice bisa naho ari ibice bitabarizwamo imirwano, niho bari kugenda bahangana n'abaturage bashaka kubasahura. Abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo nabo ko basa n'abariye karungu. Biraza kugenda bite wazalendo zirabaho gute ko ziri gukubitwa ndetse zigakubitwa nabi cyane? Hari n'ahagaragaye abawazalendo bamaze kwamburwa intwaro n'abaturage. Ibintu bivugwa neza ko abawazalendo ubusinzi n'ubujura bwabo nabyo ntabwo biri buze gutuma babasha kuba mu baturage. Ibi rero birasobanura ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusa naho gihangamurwa ku buryo bukomeye cyane. Benshi bakemeza neza ko ibi bitero byose u Burundi burimo buroherwaho, ndetse izi ngabo z'u Burundi zirimo zirakubitirwa kuri ubutaka. Bisa naho hari ibintu byapanzwe na M23 ko byari bizwi neza ko abarundi bazashyira imbaraga zikomeye mu kurimbura Mikenke na Minembwe, ariko ibibabayeho nabo basa naho banyuzwemo neza. Ibintu birakomeye cyane. Ku murongo wa telefone abarundi bavuganye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru gikorera ku butaka bwa Kongo, bavuze ko babajwe ku buryo bukomeye cyane n'ibihombo igihugu cyabo kiri kujyamo bitewe n'umukuru w'igihugu. bo nibo bakomeza kugenda babyegekaho kugeza kuri ubu nta kigiye guhinduka. Abarundi barakomeza kubabarira kuri ubutaka, ndavuga izi ngabo z'u Burundi zaje kurwana, naho M23 na Twirwano bakomeje kurwana ku burenganzira bw'abanyamurenge n'abandi bakomeje kugenda ababohorwa. Antoine Felix Tshisekedi yamaze gusa naho aguye mu bibazo nawe atatekerezaga. Ni mu gihe hari hamaze iminsi hakozwe inama ikomeye cyane y'abakuriye ingabo ndetse n'abashinzwe ubutasi n'abakuriye amatsinda adasanzwe y'igisirikare cya FARDC. Bose bagahuriza ku mugambi wo gufata abasirikare b'indobanure barizwa muri Special Force, amatsinda y'abakomando. Hose bakuyemo intoranywa zigera kuri 80 zagombaga kuza kuba zakora operasiyo karabutaka. Ni operasiyo yo kuba bakisubiza Rubaya, ariko bari bafite izindi ngabo zibari inyuma. Bivugwa neza ko ya operasiyo iri bikorwe n'abasirikare 80, aho abakomando 80 bahurira. Urumva ko ari ibitangaza mu gihe n'abakomando 6 bakora operasiyo cyangwa banikagenda neza. Byasaga naho hari imbaraga z'umurengera kandi baba bafite backup y'abandi nyuma yabo. Bivugwa neza ko barenga 25. Noneho hari na backup y'ibitwaro biremereye cyane y'itsinda ry'abasirikare bagombaga guhita bazana intwaro zo kurinda ibice mu gihe baba bamaze kubyigarurira. M23 mu kumenya aya makuru yahise itegura ikimeze nka ambushi ikomeye cyane. Abasirikare bisa naho bateye intambwe bagahita bagwa mu rwobo, kuko bisa nkaho rwose ntago byatinze. M23 busanzwe yari izi ko ibirindiro by'izi ngabo za leta ya Kongo ziri mu birometero hafi 25 uturutse Rubaya mu isantere, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ahubwo ingabo za leta ya Kongo zaje gucapanya zigerageza kwinjirira muri ibice bya Rubaya, by'umwihariko ibicukurwamo amabuye y'agaciro. Ibyabaye nuko igisirikare cya M23 burya cyazengurutse Rubaya kugira ngo be wamenera muri ibice biragoye, byagusaba imbaraga zidasanzwe. Ibi rero nibyo ingabo za leta ya Kongo zitari zizi, zabaye nk'iziguye mu cyobo zikimara kugira neza munsi y'imisozi imwe yerekeza hariya Rubaya mu birombe, dore ko Rubaya habarizwa imisozi igiye itandukanye, imisozi birebana ku buryo uri hakurya y'umusozi ataba kureba. Operasiyo yari yateguye ndetse bisa nkaho yapanzwe, ariko abasirikare b'igisirikare cya Kongo bakimara kuba bazamuka bakamanuka umusozi wa mbere bakamanuka wa kabiri, bakigera mu kibaya cy'umusozi bari bagiye gucamo kabiri kugira ngo baze kwerekeza mu bice by'ibirombe. Bafite ibikoresho bikomeye bya gisirikare, intwaro ndetse zirimo inini n'intoya, ndetse bivugwa neza ko rwose buri umwe yari afite amasasu menshi cyane, ndetse bari bipampye, dore ko n'ubundi byasaga nkaho aho bagiye kwinjirira bazi neza ko biri buze kuborohera, maze aba bari inyuma bagahita bazana ibitwaro byo kurinda uduce bamaze guhita birukanamo M23. Iki kibaya rero nicyo baguyemo, ntabwo babashije kugera ku ntego zabo. Ni inkuru yemeza neza ko iki kibaya ingabo za leta ya Kongo zakiguyemo mu buryo busa naho butunguranye, kuko M23 yari yabaretse maze irabareka bagera aho bagombaga kutaza kubona uburyo bwo gusubira inyuma cyangwa se no kwirukanka. N'izo backup zari zikiri inyuma y'umusozi zari zitaramenya ibyabaye. Amasasu menshi cyane yavuze koko
Kongo. Izi ngabo za leta ya Kongo nazo ntabwo zari zoroshye, zirwanyeho ndetse bahangana ku buryo bukomeye cyane na M23, ariko kuko M23 ariyo yari ifite ibirindiro hafi, niyo yabashije gutabara abasirikare bayo bakora ikika nko kuza gukavaringa bagenzi babo. Ikimeze rero nka withdraw cyahise gitangira gukorwa no kubari bari inyuma ku mpande z'igisirikare cya leta ya Kongo, mu gihe M23 ubwo yahise ibashwiragiza. Benshi bapfuye, hagaragaye imirambo nyuma ko M23 yari ibonye ramforo byihuse, mu gihe abagombaga kuza gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bagendaga bigura intege. Tshisekedi iyi nkuru ikimara kumugeraho, benshi bemeza neza ko yaturitse akamera nk'ufashwe n'ikiniga, bitewe n'uko ibi birombe yamaze kubyemerera amahanga nyamara atabifite. Igitutu cyamaze kumujyaho kandi ntabwo amahanga agiye kohereza abasirikare bayo bo kurwanira muri ibi birombe. Ibintu ntabwo byoroshye. Nanone ndakubwira neza ko ibice bitandukanye biherereye ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ahongeye kugaragara wazarendo zagerageje kuba zarasa ku birindiro bya M23, ariko benshi bemeza neza ko ibyabaye kuri izi wazarendo bitazongera gutekerezwaho. N'abasirikare bivugwa neza ko bagaragaye za kirorirwe, abasirikare ba wazarendo bagerageza kurasana na M23 yabacanyeho umuriro kugeza n'ubu ngubu, n'abayoboye mu abaturage barimo barabatumurura babirukankana. Umuwazarendo hano yabaye akantu kabi cyane kari guhigwa. Ibyo benshi bavuga neza ko izo wazarendo zitakongera gutekereza kuba zagana mu defense za M23. Ingabo z'u Burundi zitunguwe ku buryo bukomeye cyane, zikaraswamo n'igisasu gikomeye cyane kizanywe n'iyi drone yo mu bwoko bwa kamikazi. Benshi batangira kunuganurwa neza ko ashobora kuba ari intare za Sarambwe. Bamwe bati M23 ntigeze igaragaza intention yari yose yo kuba yarasa ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko mu birindiro by'ingabo z'u Burundi. M23 yagiye yirwanaho ndetse ikanababaza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo, ariko ntigeze igaragara yambuka umupaka. Bamwe batese igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gusubiranamo kugeza ku rwego batangiye kugenda bategana imitego, dore ko ibi byose bitangira kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko bisa nkaho muri iyi minsi ari we ibintu byose bari kubyegekaho, kuko asa naho atari kuvuga rumwe n'inzego za gisirikare. Kugeza kuri ubu basirikare b'u Burundi bamaze kugaragara ko bapfuye bishwe n'iki gisasu cy'iyi drone yo mu bwoko bwa kamikazi yarekuwe n'abataramenyekana. Benshi bavuga ko ashobora kuba arimo M23, ariko kandi nta kibyemeza nanone, kuko bivugwa neza ko iyi drone kugeza kuri ubu ngubu iki gisasu kikimara guturikana abasirikare nk'uko iyi drone yari ikizanye, ntabwo baramenya aho yahagurukiye, gusa babonye igice yaturutsemo. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu cyamaze gutangira iperereza binyuze mu butasi kugira ngo haze kumenya uwivuganya abasirikare barenga 17. Abandi bagera kuri 32 bo bamaze gukomereka nk'uko amakuru abitangaza. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kigeze gisohora itangazo, nibyo dutegereje kugeza kuri ubu ngubu ngo kibe cyavuga ibyavuye mu iperereza, dore ko iperereza rigitangira gukorwa nyuma y'uko iki gisasu nabwo aribwo kikimara guturitswa nk'uko bitangazwa. Ibiro ntaramakuru byatangiye kugenda bivuga neza ko abasirikare b'u Burundi bo ubwabo batangiye gusubiranamo ku buryo igitangaza ahubwo ari uko baba batari kugenda bicana, kuko bisa nkaho igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gucikamo ibice. Abari inyuma ya perezida General Nyiricyubahiro, perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse abandi bamaze kumwigumuraho bakaba bari kuba generali bamwe na bamwe, ndetse nk'uko bivugwa neza ko General Prime Niyongabo nawe yagaragaye nk'indyarya kandi yafatwaga nk'inshuti ya perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero bikomeje kugenda bigorana ndetse biba nkaho ari ibintu bidasanzwe kuri uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda ategwa imishibuka. Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamutega imishibuka, imitego itandukanye, aho benshi basa naho bashaka kumutakariza icyizere mu baturage bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa, ariko bikaza kwegekwa kuri M23, kuko umusirikare ku butaka bw'u Burundi waza gufatwa arimo aragerageza kugambana ashobora kuza guhura n'uruva gusenya. Ibyo benshi cyane bakora mu buryo busa naho ari uburyo bwa surprise. Ibitero binyuze ku butaka ubundi biri kwegekwa kuri Red Tabara
Tabara ibazwa mu ishyamba rya Kibira, ariko kuko bamwe bemeza neza ko Red Tabara ishobora kuba idafite ubushobozi bwo kuba yagurutsa izi drone ndetse idafite ibikoresho byinshi cyane, benshi bakabyegeka kuri AFC M23. Nanone bamwe baravuga ngo bibaye ari ibyo rero M23 yabiri no ku butaka bw'u Burundi, kuko iyi drone ntabwo yahagurukiye ku butaka bwa Kongo nk'uko byagiye bigaragazwa. Ni inkuru dukomeza kugenda dukurikirana tukamenya ibijyanye n'urupfu rw'abasirikare. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi araza kubivugaho iki, cyangwa barakomeza kugenda bagerageza kubigira ibanga bihuye n'umubare w'abasirikare bamaze kugwa ku butaka bwa Kongo n'ubakigwa Minembwe, dore ko n'ibitero uyu munsi byongeye kugerageza kwica abanyamurenge. Amazu yasakambuwe na drone z'igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi hariya Minembwe nk'uko benshi babivuga. Rero abasirikare bapfuye nabo baraza gutwarwa mu mujyi wabo bari kugwa ku butaka bwa Kongo, nibyo bitegerejwe. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo cyagiye kigaragara gisura amatangazo ko hari abasirikare bacyo baba bafatiwe ku butaka bwa Kongo, uretse M23 yagiye ibyerekana. U Burundi ndetse bwagaragaye rimwe bwihakana bamwe mu basirikare babwo, nubwo kuri ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi adahakana ko ari abasirikare be bari kugwa ku butaka bwa Kongo. Ni mu gihe Colonel Sematama ubarizwa mu gisirikare cya MRDP Twirwaneho yakomeje kubwira abarundi ko ingabo zabo na n'ubu hari imirambo yabo icyandagaye ku misozi ndetse iri muranuka. Abarundi bagakangurirwa kuba baza gucyura imirambo cyangwa se imibiri izi mayiti z'abasirikare babo bakajya kubashyingura, kuko byagaragaye neza ko uko baje ku butaka bwa Kongo bisa naho nta gaciro bigeze bahabwa. Ibintu rero ntabwo byoroshye kugeza kuri ubu ngubu. Igihugu cy'u Burundi gisa naho nacyo kiri kugerageza kugenda kigaragaza umubare munini cyane w'abasirikare bacyo ukomeza kwiyongera ku butaka bwa Kongo, ari nako abari gupfa bakomeza kugenda biyongera, dore ko M23 na Twirwaneho nyuma yo gukora tombe hariya Mikenke abarundi bari gupfa umunsi ku munsi. Drone zagarutse nanone, bisa nkaho M23 iri kugerageza guhangana n'ibitero biri kurimbura abanyamurenge. Cancuro bivugwa neza ko bamaze gucakirwa ndetse bisa nkaho noneho ikigereranyo cy'imyaka yabo ari hagati ya 25 ndetse na 27, ndetse hari n'abagaragara nkaho bakiri bato ku myaka 23. Aba ni bamwe mu baje gukorera agafaranga, ariko basanzwe baba bari kumwe n'abandi biganjemo abakuru bafite experience barwanya urugamba inshuro nyinshi. Aba rero Tshisekedi nyuma yo kugenda abwirwa neza ko aba bacancuro yohererezwa ari abagiye muri retirement baje kwikorera amafaranga kuri ubutaka, asa n'uwarakaye cyane. Noneho ngo yashakaga abakira abajene bafite amaraso ashyushye yihuta nk'izi ngabo z'aba urubyiruko rwa M23 rukomeje kugenda ruharanira uburenganzira bwarwo. Ibi ni koko byagenze. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo byaboroheye, ndetse ibyaje kuviramo n'aba bacancuro b'abazungu ababera baza gucakirwa, aho benshi bavuga neza ko M23 ifite kubakoresha icyo ishaka kuko bamaze kugera mu maboko yayo. Ni mu gihe imirwano ikomeye iri kubera mu bice byerekeza Minembwe na Mikenke, maze aba bacancuro ndavuga nyine aba b'abazungu iyo baje mu rugamba ubundi babaje gukoresha ibijyanye na drones ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu rugamba. Aba rero bagaragara gake ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko hari ibice baba bafite bari gukontoreramo aya madrone ndetse batekereza nuko baza gukorodona maze izi drone zikaza kurasa ku ntego nk'uko baba babipanze. Baberetswe bimwe mu bice umwanzi arimo bagomba kurasamo, ndetse dore ko hano ho badatinya no kurasa mu bice bituyemo abaturage nk'uko byagiye bigaragara Iminembwe mu bice bitandukanye ndetse n'ibihe bitandukanye. N'ubu ingabo za leta ya Kongo zikiharasa. Benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaje kunyurwamo n'ibyo nabo ubwabo bataramenya, batungurwa ku buryo bukomeye cyane. Bisanga aba bacancuro bamaze kugwa mu maboko y'igisirikare cya Twirwaneho ndetse na AFC
biza kurangira M23 nyine ibashe kubacakira. Benshi bamaze guhuriza ku kijyanye n'uko AFC M23 ibi byose ibikora muri operasiyo karabutaka zo kugira ngo igabanye imbaraga z'ikirere cyangwa se imbaraga zo gukoresha ibitero by'ikirere ku gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero nibyo byagiye bigaragaza ko hari abacancuro benshi cyane bagiye bagabwaho ibitero, ndetse M23 igakomeza kugenda ikoresha izi mbaraga z'umurengera kugira ngo ibashe gucakira ababera. Kuri ubu rero ibintu byongeye kwisubiramo, ariko noneho aho bitaniye ngo hafashwe abakiri urubyiruko nyuma y'uko hagiye hagaragara abasaza benshi cyane ndetse basa naho batagishoboye kurwana. Ibikoresho byinshi bari bafite babisanganywe birimo amakompiyuta ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha bashyiramo amakorodineti kugira ngo izi drone zize kuguruka ndetse zijye mu bice bifuza. Ubu rero benshi baremeza neza ko bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, ariko kandi ibihugu aba bajene baturutsemo bisa naho nabyo biza guseba, kuko benshi baremeza neza ko ari abanyarumaniya bari kumwe n'abanyamerika bo mu itsinda rya Blackwater. Ubu tuvugana itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro rya Wagner Group, nta musirikare waryo wagaragaye mu bafashwe uyu munsi, ariko naryo ni rimwe mu ryagiye ryibasirwa ndetse rigafatwa kenshi ndetse no mu bihe bigiye bitandukanye. Ni inkuru zikomeje kugenda zigerwaho ndetse zikaba inkuru ariko ziri gushengura benshi, nk'uko bamwe bari kugenda babivuga ko ubu tuvugana ingabo za Kongo urugamba zishobora kuba zisabye agahenge k'imirwano, kuko bisa naho pura ndetse n'imigambi yabo imyinshi yagiye iburizwamo ndetse bikaza kurangira itageze ku ntego. Intwaro z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo zari ziherereye ahangaha ku butaka bwa Kongo neza hafi n'umujyi wa Uvira, ahari ububiko bukomeye bw'intwaro zavagamo izerekeza Irundu, Mikenke, Gakenke n'utundi duce dutandukanye. Bari kugabamo ibitero ndetse bivugwa neza ko intwaro nkeya zari zapanzwe koherezwa mu bice bya Mitamba nazo zafatiranywe zigahita zitwikwana n'izi mu gihe zari zitaroherezwa. Ibi byose biragira ingaruka zikomeye cyane ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, nk'uko bigaragara, ndetse na koalisiyo ikomeye cyane y'aba basirikare. Ubu tuvugana harasa n'ahari ubwira kabiri icuraburindi rikomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutaretse n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyuma y'itwikwa ry'intwaro zirimo tanka z'intambara, ibi bimodoka binini by'intambara bya burende nk'uko bamwe mu byita, akazamo intwaro ziremereye cyane, imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ibi bimodoka biba bifite ikimeze nk'agatanka hejuru kirekura amakompura aremereye cyane. Ibi nabyo byatwitswe. Imbunda zirimo za 12 ndetse na K47, intwaro nyinshi cyane zamaze gutwikirwa ahangaha nyuma y'igitero gikomeye cyane. 23 ifatikanyije na twirwanaho bamaze kwerekeza ku birindiro cyangwa se ku bubiko bw'ingabo bw'intwaro z'ingabo za leta ya Kongo, maze biza kurangira zibaye umuyonga. Ubu tuvugana haravugwa ikimeze nk'ikubitwa ry'inkuba mu gisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Kongo. Ubu bubiko bw'intwaro busa naho bwari bufashe runini, ariko se biraza kugenda gute? Biraza kwegekwa kurinde ko ibintu bibaye bibi cyane. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse nabo bafatikanya basa n'abamaze kwikorera amaboko bikoreye amaboko. mu bigenze gute? Nuko ibyo bari kwifashisha mu rugamba bisa naho byamaze kuba byamaze gutwikwa. Uretse intwaro nkeya nazo ziganje mu intoya abasirikare bari ku burinzi bari bafite mbere yuko uru rugamba ruza kuba, ndetse bivugwa neza ko abari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba intwaro bari bafite arizo zonyine aba basirikare basigaranye zidashobora no guhangana nibura n'amasaha 3 ku rugamba. Ibi biraha amahirwe ndetse avantage ikomeye cyane ku gisirikare cya M23 ikomeje kugenda yesurana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta ya Kongo na koalisiyo yose izifasha.
ubu tuvugana aba wazalendo bo basa n'aho batakiri kubarizwa muri iyi mirwano ku mbunda zabo za AK47. ubu tuvugana bamaze kwigerera mu bice bisa naho ari ibice bitabarizwamo imirwano, niho bari kugenda bahangana n'abaturage bashaka kubasahura. Abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo nabo ko basa n'abariye karungu, biraza kugenda bite? Wazalendo zirabaho gute ko ziri gukubitwa ndetse zigakubitwa nabi cyane? Hari n'ahagaragaye abawazalendo bamaze kwamburwa intwaro n'abaturage. Ibintu bivugwa neza ko abawazalendo ubusinzi n'ubujura bwabo nabyo ntabwo biri buze gutuma babasha kuba mu baturage. Ibi rero birasobanura ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusa naho gihangamurwa ku buryo bukomeye cyane. Benshi bakemeza neza ko ibi bitero byose u Burundi burimo buroherwaho, ndetse izi ngabo z'u Burundi zirimo zirakubitirwa kuri ubutaka bisa naho hari ibintu byapanzwe na M23, ko byari bizwi neza ko abarundi bazashyira imbaraga zikomeye mu kurimbura Mikenke na Minembwe, ariko ibibabayeho nabo basa naho banyuzwemo neza. Ibintu birakomeye cyane. Ku murongo wa telefone abarundi bavuganye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru gikorera ku butaka bwa Kongo, bavuze ko babajwe ku buryo bukomeye cyane n'ibihombo igihugu cyabo kiri kujyamo bitewe n'umukuru w'igihugu. bo nibo bakomeza kugenda babyegekaho kugeza kuri ubu nta kigiye guhinduka. Abarundi barakomeza kubabarira kuri ubu butaka, ndavuga izi ngabo z'u Burundi zaje kurwana, naho M23 na Twirwano bakomeje kurwana ku burenganzira bw'abanyamurenge n'abandi bakomeje kugenda ababohorwa. Ibi bibereye mu bice bibiri gusa hafi na Irundu. Iki ni igice gikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi bakubitiramo izi ngabo za Twirwaneho, kugeza ubwo M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kujya kubatabara. Ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara igisa naho ari ibitendo bikomeye cyane. Reka wumve uko iyi operasiyo igenze ahitwa Irundu na Gakenke. Ahangaha hose ni ibice byerekeza mu Minembwe, ndetse mu kilometero hafi kimwe gusa hari indake bivugwa neza ko ari y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Icyo iyi ndake yabafashaga ni ukuba bayirimo mu gihe basumbirijwe, ndetse hatagira abaza kuraswa, ndetse n'abakuru muri bo bayobora urugamba akaba ariho bababarizwa bacungiwe umutekano, ndetse akaba ari naho biregurupa ndetse bagapanga byinshi cyane, kuko hafi n'izi ndake bahafite ikimeze nka barracks, ndetse bisa nkaho ari aho abasirikare bahabwa warning ndetse n'ibindi bagiye gukora ku rugamba. Ariko nyuma y'uko abasirikare barenga 60 b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bavangavanze kubavangura byagoranye, barasuye muri ibi bice. M23 yesi ifata umwanzuro ukomeye cyane wo gukora operasiyo yo kujya kuri iyi ndake neza ihagera hacyuzuyemo abasirikare. Ni indake nini cyane ifite nka metero, benshi bavuga neza ko zirenga 300, atariko ni metero zitari z'ubujya kuzimu n'ubutambike. Uko bacukura indake ifite inzira zigera kuri 3 bo gusohokeramo naho kwinjirira mu gihe baba bugarijwe, maze bakaza gukizwa n'amaguru. Ubu tuvugana izi nzira zose intare za Sarambwe zamaze kuzihagararaho, uri gusohoka arimo araraswa, ndetse abandi barimo barashyirwamo amapingu ndetse bakazirikwa amaboko, dore ko atari amapingu asanzwe akoreshwa mu rwego rwo kugira ngo